Oh yes, okay. Reka nongere nguhereze ikaze, reka nongere kukwifuriza igicamunsi cyiza, reka nongere kukwifuriza umugoroba mwiza wowe dukomeje rwose kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bicika, aho intambara ikomeje kugenda ifata urundi rwego. Ese uribaza aka kanya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda habera ibiki? Ikintu cyitwa umurundi yarubiye ku buryo bukomeye cyane, yafashe imyanzuro ikakaye cyane. Ibi ngibi ndabikubwira ku buryo burambuye muri aya makuru, ariko kandi ikindi ndibuze kukubwira ku buryo bukomeye cyane nuko ingabo za FARDC zamaze kwivana ahantu hitwa Ibukavu. Abasirikare ba FARDC bamaze kugenda bava ahantu hitwa Ibukavu. Turarebera hamwe ese n'ukubera iki aba barwanyi ba FARDC bivanye Ibukavu. Ubu M23 ikaba yamaze kuhagera ariko itarwanye nkuko yabitekerezaga. Ibi ngibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye. Ariko kandi turerekeza muri South Africa. South Africa yongeye kuba yageza indege zigera kuri 2 za kajugujugu, indege zindwanyi ku buryo bukomeye cyane ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo ndabikubwiraho ku buryo burambuye. Ariko kandi ibi nindangiza kubikubwiraho ku buryo burambuye, turerekeza Warikare. Amakuru mpakura arampamiriza neza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ubu batangiye gusatira bikomeye abarwanyi ba FARDC baherereye ahangaha Warikare. Ibi nabyo ndabikubwira ku buryo burambuye. Noneho rero nimunyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi ntababwiye tuyagarukeho ku buryo burambuye. Ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, reka mbanze ngusabe gukora subscribe, urayikinge, ukomantinge, hanyuma nanjye umbaze icyitwa amakuru akomeje kugenda bica bigacika ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbahereje ikaze. Reka duhere kuri izi ngabo z'abarundi ndetse na Ndayishimiye Evariste bakomeje kugenda barya karungu. Ubu ngubu intambara yamaze gutangazwa ku buryo bweruye hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye Evariste mu magambo ye akomeje kugenda avuga ko adashobora kwihanganira uburyo u Rwanda rukomeje kugenda rumushorogotora ku buryo bukomeye cyane. Uyu Ndayishimiye Evariste turabizi neza akomeje kugenda afatanya n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bizwi neza niba abarwanyi ba FDNB bazagaba ibitero ku Rwanda baturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se baturutse muri Nyungwe mu kibira cy'i Burundi. Ariko icyo naba nkubwiye cyo aka kanya nuko intambara yeruye igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda kiyitangaza ndetse kikanagenda kivuga ko nta n'ikintu gishobora guhagarara hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ngo Burundi bureke kuba bwarasa u Rwanda. Twibukiranye neza uwo bita Muhozi Kayine Rugaba, uyu nguyu ayobora ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Museveni. Yavuze ko uzakora ku Rwanda azaba ashaka iki gihugu cya Uganda. Ibi ngibi nabyo turabizi ku buryo bukomeye cyane. Nta kintu Uganda iratangaza kuri ibi Uburundi bwatangaje ngo Uganda ize ivuge niba izaba iri muri iyi ntambara ku buryo bukomeye cyane. Reka mbaze nkubwire ko kugezana n'aka kanya nta kintu na kimwe iragenda ibitangazaho. Mbaze bikubwire rwose ku buryo bukomeye cyane. Uganda nta kintu iragenda itangaza kuri ibi ngibi byavuzwe n'u Burundi, ndetse yewe n'u Rwanda nta kintu ruratangaza muri ibi ngibi byagiye ibituruka ku butaka bw'u Burundi. Nimunyemerere twigerere Ibukavu. Ubundi duherukana mu makuru yabanjirije aya ngaya nkubwira nti Ibukavu na n'ubu tuvugana haracyari abarwanyi ba FARDC, ariko noneho ubu ngubu abarwanyi ba FARDC bamaze kuva Ibukavu. Ese uribaza ni igiki cyatumye abarwanyi ba FARDC bivana Ibukavu
nta mbunda zivuze nkuko M23 yabitekerezaga. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitera urujijo ku bantu benshi, bakavuga bati none se ko FARDC yari yamaze gukura ingabo za M23 ahangaha ibukavu ndetse no mu marembo yazo ahangaha za Karehe, nukubera iki FARDC yikuye ibukavu? Ubundi FARDC yatangazaga ko ibitero byabo bari kubitegurira, ibitero bagomba kugaba ku Rwanda, ubwo nibyo mvuga, bari kubitegurira ahantu bita ibukavu. None ubu tuvugana ibifaru byari biri ibukavu byahakuwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubu ngubu Bukavu iri kugenda Garase nicaye mu gihugu cyacu, cy'Abanyarwanda. Garase nicaye mu gihugu cyacu. Dore niyo rompo ya Goma rero w'ingoma aho yifotoreje. Dore nahangaha twafashe, dore aha ni iwacu. Nahageze no kuri kw'Imana.